Medawase na me mo akwa ba biem Emra GH report so na Asante Mampong incoming MP Hon APICOM the message be out of form. Now we know say NPP reorganization registrations are hold 8 me out to get in all centers. As they say they were NPP or Srama Nyoko na ebo nyina enkabom. They are now preaching peace. Esan say omo hia sebe empreduasa enkabom na omotimi de akwakoji tumi no de free chininye amayuko ni nsam na eno enam so ama Hon APICOM asane message na utie ni message na nia oka nyina ene se NPP mano ehwe na omo manage information ye esan se registration na ekoso no wo bete o we se yekoha ye mame ntwere medin we se the exercise book na etwere chese ense bebre na ekoso some people are misinforming the populace ebi mu misinforming enkrofo ya mentime ho ase bi yakoso ni titiru wona prese sebe ombe praba be wura mu na o master as MP te say the Hon APICOM o wasa and so de hunu no ebi mu ya de misinformation asane basing na bi de ama empanifa hodo na eno na honorable etiye no wantane to so o say otimi wura mu na okasa edefa ho na chitafo nso etimi etenase na mu how won be manage information eti abusua ye beko ne akotie ensem a our incoming MP yenim se sabe emre ye ninka so obi we yebi na obi aba beto aso eti honorable APICOM was that information chese eku ahodo wona registration in all registration centers no sabe omo pese boni bi ebesi omo pese obi ebenam sabe information fia bi so na akoma eja ato party nim eniti yanko ninkuti honorable ensemo a wode mane ye yo medical damase na machia motifo nyina na machia NPP fo nyina na nititu Asante Mampong NPP na delegates nyina ene ye party executive both constituency officers electoral area coordinators any polling station executives nyina omo woso yi ene ye party men nyina omo so pray say ombenya tunyi ene akwanya na ye party nhihye ya ye de aba eye new reorganization process any guidelines ye party mpanifo de aba no mechi obi bia na makoso ahye obi bia nkran say ye nyina yemfa ye honyem na process na ye de aba no processor ye mpanifo ne ye party mpanifo de aba a ebeboa ye party NPP na ya carry ya hwe ya hoden na ya boaboa ye ho ano na ya hye ye ho yie said be ya afi 2028 election eda ye nim no ye nyina betimi aboa na Dr. Bawumia ye party delegates a omunye mfomso da omunyina etimi yi ni se onye frankatufo ema NPP no wotimi edi nkonim ama New Patriotic Party NPP party a eno netimi de aban papa eba bedi Ghana so ema Ghana efa ntoma pafra abrebia no etimi anya sa tumi no na eba ne se ya aya na aye aprapre eba ne se ya esan odo aya wo my party no obia pese oka ho na meshe ye party ma nyina nkran ne se no matter said ye process no ebe ye bia no ye ma obia ba mumbu obia mpa ba yenkoso na yenko ye polling station wo ye electoral areas na yenkoso ne register ye din no ye ma ye din enko register na abanum enim se eba ye na omanfo ne bia start raise concern bibia ahyase ye no ya na eden ndi frase ye no ebabi okra na book no mai baby o ha what issues say coordinators ni be use a size book baby o ha what issues say coordinators ni be use laptop e de trodin no ne nyina mo no de mene machitafo akasa ne say ye manage information very well na ye hu say ensama ide ba no say ye no kretrodo de ye hu a etia enhyehyeye a ye party mpanifo e de aba no eno ena ye say ye ka ho asem no kranie
menim say information bi eba ya na yenya mu ntiase ne yie enra menya information a eba ye say brango nchichimu bi a ekoso ewo ho no emi say ntiase ya nche da a maye de kan say menim say as a constituency officer or call brango no nchichimu de call ne say mokwa registration no eda edi kan a obekwa register abekwa chro din no ubetimi akọ meetings no abre bia ye den hyehyɛ aba say yen meeting no but edi kan abekwa register no eno ene da di ema wo eson ayi sonko say ubetimi agina say ope police station officer ama ya to aba ma ana asa wo so ubetimi atobi ti de hia ne say udin beko book no one time we party ba mapa na wo pese o kan meetings na ye kono na wotwe bia no so a ubetimi akobia no so ye betro odin sa oba meetings na mo odin yakomu ba ko pedi di kan na ubetimi agina sa wo pese o ye polling station officer electoral area officer ana se ubetimi ato ama wonu bia ofu se okoye polling station officer ebeye ntini nyina sa odin akobuku no ye party general secretary or the guidelines about say na otwemi en say di enemy every week na otwibia memeda kwasiada biano from 2 o'clock to 5 o'clock biano every polling station coordinator so ye ona ye chairman ona ye coordinator ona ye party ba obey biano say memeda ene kwasiada biano every polling station ye bie book no ne atwodin esremo mo ba mu monkoso na memeda ene kwasiada biano baby a woto aba bo police station a woto aba bia no koho se wo ko register wo ko tro din se wo ko na sa anhihye yi a omode abai se coordinator bi ana se officer bi si wo kwan se o ma won tro din ana se officer na se bia wonya family issue enunti no o ma ana se ye ma yesrew ma empenifo asonte General Secretary see the numbers ebetudwa enti ebasa obetimi afre na wa ye video ana wa twa picture na wa frɛ sa number no na wa de complain no aba a obe state constituency awo Mampong constituency electoral area awo ana polling station awo so no polling station number obe quote na wa ye sa complain no na wa raise alarm minim say ye electoral area coordinators a ye party mabapa no obia enfa kwan boni bi so ana obi nfa kwan bi so ensi obia kwan se omra emeye party ba ye enim ne se anytime bia party ne hihye bia no se eye election ti no eya na akoya prapre enu ti no bia na obi edi ne interest ebam se obi si obi kwan yesremo yesi ya de party ne yakodu no general secretary aka eye better se wode wo interest beto nchen na yahwe party ne hyehyɛ ya ebema obi bia na bamu abu ne buafu obi bia na enya na kono sɛ obɛka ye party no ho no ebema kwan na obi ba on board na obi be fi hu sɛ ya ye nhyehyɛ ye pa a ɛyɛ free and fair a kwanya da ho ema obi bia o ye party ba ɛyɛ NPP ba bia sɛ ɔmfa ne ho emedom kuo no saa exercise moma empenifo a moda party na no ne titiri constituency officers electoral area coordinators de yesre mo ne se yenyina ni se mo ya adwuma muguso a mo ye adwuma pa de yesre mo ne se wiase no se wo ye adwuma pa onwuma pa na nkasa ne ene de obeko nti yemomode ase de yedri yebemomode ase ye de interest ebeto nchen na yama obi akwan me feel se nka be fe pa se electoral area coordinator ka wankasa wo frefre wo ya announcement na wo frɛ nipa nyina asa mu nyina amomra NPP mma amate ada nyina amomra na enya ahokeka na enya ahoɔden foforo na yɛmfa ɛhyehyɛ yɛ party no enipa no ɛtro di mo no na yɛ party no ehu sɛ ahokeka wo yɛ party no no kɔsoro Asante Mampong baabi a enim sɛ ɛhɔ yɛ hotspot emre atwam no wo bɛhwɛ sɛ party no yɛ reorganization sɛ ya na enam sɛ enipa bi edi omo interest supersede the party common interest nintino na akoye maabo na akoye ipra ohwe
in the past no Mampong near news near Jidin na nkrofo opra nkrofo bi pai bi nimti bi tihwe near the Biko hospital the yesterday said the yedri ni the party yedri saa ne ma yete saa no ye beba modern a set Mampofo ye betima atwe ye ho afri mu na ye party no yetimi nyina yetimi aka bom ewom say ye dan a aprapre de yanim o ye dan a politics de untimi nyin frim but the major din say so utimi eboa ema ye party ne reorganization ekoyie na obi anya kwanya na obi afi so obi anchinchim obi ansa eno ede ma ye party no ho aya akono na ye nyina yetimi ede akomapa ede akogitumi every NDC fonse nti the American ne say mesre obi bia party be bia ma wabamu mesre party mpanifo constituency officers electoral area coordinators ene ye member of parliament honorable Kokon Pretwim Sapon say ye nyina ye momoden na ade bia ebema obi buafu ebema obi abumabu say mafia bia a menim say monye sa ye momode ase ye be hyehye ne ma pepepe na ye party no e ho aya akono ne ama obi bia kwan ebi say enfumso a ye di kan ye in the past no ye ntimi nya biem you can't continue to make the same mistake and expect a different results ana say disenfranchise obi right to be parter and no edinson so bone ebebre ye general election DC 2024 no menye sure say party babia ana obi biara odo NPP bia ebepese sa de we ebinsi biem midin ede Richard Asare dodo na Frimp APICOM me hope say yakopon ya adoma 2028 NPP primaries me contest mano di sem kakra me de ba na mesre party ma eno no medamu nyina ase yakopon onhiro bibia yakopon oma NPP omwaye na ye party reorganization ayeye no bibia nwi peye na nyefe na nyakono eno ene bema ya hoden a ye de bekwa akogitumi every NDC for nsem na yetimi repair Ghana na yetimi asiesie Ghana ama timamufo omoho atom nyame nhyira bibia Asante Honorable APICOM incoming and I would say workers at home means income you are making crop beka ho se bebre bet where they are honorable was in nyabre oba bana oba no so de na oba ne de mo den nti no chewadwene e wo commerce hye ho na bibibia anye de enye ka we a peaceful one wa incite violence wanka asem ase be ye kasa twitwie any ade bia de ese woka na wona eboama registration etimi akoso no omate ne mabia ase na omo manage information yie no eno ena honorable ebo hoden etimi ebiebi ensem so ede kire ye nyina nti uremu a na wakyere wadwene ewo ho ede mame makram